بولتنا کردی جوریت نیوز یوار باش و دست پیک دا گرکترین سونچه ریزگار کرنا باجروک سلوگ و هجمار گند لحریما تلابیه ده و سربست بردان 7 ولاتین عفرین جهیل جبهت نصرابا ده داویه کنگره قاهره لسر چاره سرکرنا سیاسی هاتا تکس کرن کرد دا هفدنگ و هلوست بون لکرکوکه پیشمرگه دست به ایریشا داعش دکن و دمرتاش دبیجه تنه و جلان دکاره بانگا چکدانینه لیا پگه بکه. هیزن برکان الفرات لباشوری رجحلاتی کوبانی هنک گند نوج دست ریخستنا داعش کنترل کرن و به پیش و دکهون و هیزن یا پگهجی لآلی هرما جزیره و هجمارک گند ریزگار کرن و بر به باجروک سلوک و دچن. آگاهی بیتر در راپورا بدم تماشا بک. هیزن برکان الفرات لباشوری رجحلاتی کوبانی هنک گند نوج چکدارن ریخستنا داعش کنترل کرن و نیزیکی باجروک عین عیسائی هرما گریس پید بن. هر وها جهر ما جزیره چی هیزن یه پگه بر خودانوی هرمی و گندان کنترل دکن. لگوری نوچه گهانه مل کوبانی را گهاند. گودناف برا کوبانی و گریس بیده لسر دخاتان شرد قومه. یک لسر ریادناف برا کوبانی و گریس بیده یا و خطا دنجی لروجهلاتی گنده جرن لدردورا گنده بیر عربه شرد قومه. گودوی خطه تا پیشکتنین بر چاوج آلیه برکان الفرات و هنه. نوچه گهانه موها گوت. به پشتگیری بالفرین شرعی هفپیمانی ناف دولتی هیزن دو اودیا برکان الفرات گندن ابو سره نهیتا عطشانه و شویحان به دردور 75 کیلومتر لباشوری رجحلاتی کوبانی کنترل کرن نوچه گهانه موها دوماند برزگار بونا گنده سره را هیزن برکان الفرات به دردور 10 کیلومتر نزدیکی ناحیه عین عیسا دهاری ماگریس پی و پارێزگەها رقای بونا و به کنترل کردن عین عیسا ریجوان را ودکا گوش آلیه باشوری رجحلاتی هرن باجارو که تل تمری لحرما جزیره جبرگو تو گند الپیشیاوان نامینن. هر وحاج آلیه هرما جزیره و جهات را گهاندن گوشروان کرد ایرو صبح لدجی چکدارن داعش لگرک استراتیجی گو نزدیکی 5 کیلومتران دوری باجارو که سلوگه اگره دایگره سپیا اپراسیون کلشکری لدار خستن و دا انجام اپراسیون تا او گرج آلی هیزنیه پگوه هاتا کنترول کرن. چکدارن داعش جی پرال گنده گتار ایل سریا نافبرا هر دو باجارو که مبروکه و سلوک تقاندن. شروان نیه پگه 27 گلان باجارو که مبروکه یه سر بسر کانیه و جدستری خسنا داعش درخستن و نها بر باجارو که سلوگه اگره دایگره سپی و پیش و دچن. باجاروک سلوگ ناوندک استراتیجیک آ داعش الوی دوریا و اگر جالیه هیزن کردی و آوره کنترل کرن و دمی ریج بو کنترل کرنا گره سپی خوش دبا. گره سپی دکوه نافبرا هر دو هرمین کوبانه و جزیره نهاد دست داعش دیا لیج هرما کوبانه هیزن برکان الفرات و هرما جزیره هیزن یپگا و هرمی کنترل دکن. شروانکی امریکی یا پگه دشار داعش دا شهید بو هاتازانین که جنازه وی شروانی یا پگه ده به دری بالیوزخانه امریکا لترکیه را به امریکا ورشاندن. شروان امریکی یا پگه یا بناو کیتن بورفولد دشار داعش دا لباشوری رجلاتی کوبانی شهید بو. کاتن بورفولد 24 سباتا ایسال تبلی رفی یا پگه ببو. روژا 30,000 شهید بو. ناوی شروان امریکی بناو یا پگه دا گلهات رامان بو. و در مراسم که جنازه کاتن بورفولد دریای سینوری مشترپینا را در باسی ترکیه بوده و جالی بالیوزخانه امریکا یا ترکیه و دیوارشاندن. بله تماشاوان هجاج بو هرگولی بیتر درباره روشا میدانی امنها برای خوابدن گره سپی و جوی در نوچه گیهان ما ولات بکر لگل میا ولات ایوار باش باجار سلوگ هاتا رزگار کرن و هجمارا گندین دنجی هاتنا دست خستن جهیلا یا پگیوا چه مزگینین زیده لباته هنه؟ عبدو مزگینا هری باش که نتنه یا پگیلوی دبره شردکه ارتش آزاد و
توجه هري سركات ودريدا اللي وقت شورشجري الرقانة بهبرة علي كارن بهتري سدو بينجي شرمان وان لكيلك يابك شردك هزن رجلاتي تجريس فيها روهاجي رجافاي جريس فيها وندن تاكو جريس في تكن دور بيش وجودا بكش فارزها الرقاية مزين باش جوري مرة راجهان دن هزن بركان الفرات كو ناجي بهتري تهروجان وجريس في بالتمامي وري دور تشكيل جالية باشوري وباش بروي وكيجي او علي كارين كو بيجهن جريس في جفارزها الرقاوي ورن برين دفه مشاريع دجی و گرستی به حسانی وری کنترل کردن. بله ولات لگوری شوپاندنا تا جالی روجاوا و جالی روجلات و کو هر دو آلی هاتنا کنترل کردن به هزین کردی این هفبش و به آلی برکان الفرات و گلو دفه تخمینه دا او نوا تایا کوه داعش با اوای کی گران شر وانجی بکه؟ براسي اشترى بيجم عبدو او هولدان داعش الثاني جابوا باراستنا او هرم كوانا ضمن كنترول ويدانا مخابه او برخدان على ديجي هيزن بركان الفرات نكاري بكي ثاني بماينا بخشرفاني يبكي يكو ناسناماوي امريكي بو او بخوها كشتن نبدا انجام بتكشنان دا او دا انجام ماين كرنا ويدا دريدا بو ثاني داعش لبرخد دا شاندنا ماينان از دروجا بري لغد شورتانه كي باور بدحر حف مترادا ماينا كاتي شاندن وتشتكي هو بانا دو انجام رزاق كرنا ويكون دا بيش هربان يبكي جيانا فزات جددان داعش نكاري برخوا بدل بيش بهيزه باورم دينا يا هري بهيزه بدينا كبهيز لبرخوا دن لدجي تشكدارن داعش لغوري مرا درادگهين انكو تشكدارن داعش بهتري سيو بيش كسان وبرجانا جهندري جريس تيتاكو بيجانا تركيا لفرماندارن داعش او كس سيو بيش قرتن و برنجي ميداني كشتن بله ولات بکر نوچه گیهانه ما جگوندواری گریسپی گلکس باس پشتی کو هریما چیای عبدالعزیز جداعشی هاتا پاقش کرن به دست شروانی یپگا و پیشمرگین فروکه ناونتوی ایدی ولاتین عرب ودگرن گندین خواه نوچه گیهانه ما همان جزیری روشا ولاتین عرب لوان گندان شوپاند و افرا پرجمر آمده کرد جدما اپراسیونا هزینیه پگه لچیای عبدالعزیز دست بکر و شر و پفچون گران دنافورای پگه و داعش ده لگندوارین باشور و رجعوای حسک رودا ده انجام ده والاهی جکسین سویل چه بو لینها ولاتین و دوری و دگرن گندو مالین خواه کامیرای اورینت نیوز در باسی گل گندان بو و روشا ولاتین عرب جنیز و شوپاند تهجرنا وهلا رجعنا وبحماية وحدات ام جگندین خواه کچبر بون دماغو داعش در باسی هرما ما بو جبر شر و پفچونان و بکارانینا چکن گران ام جمالین خواه در کتن و نها پشتی گویا پگه هرما ما کنترول کر ولاتین عرب لگندوارن چای عبدالعزیز نرازیبونا خواه جداعش دان خویا کرن به تایبت کچو جن او جی جبر آستنگین گول پیشوان دهاتن دانین او نچار بون گو جمالین خواه در نکوین قبل وقتين كانوا مداعشين ما نقدر نطلع نلبس دماغو داعش لگوندین مبو گلک زیان دیگهاندن ما یک جوان آستانگیان قدخبو گوجن جمال خود درکبه لینها ام سربستن دیجیانا خوده يعني صرنا عادي بنمشي براحتنا ولاتین گولگوندن روج آوای حسکی راستی زورداریا ریخستنا داعش دهاتن جو اورینت نیوز را دیار کرن گو جداهیه که مزن دنافبرا دمین بره و نهاده هیه جبر نها او با آزادی جیانا خو بردوام دکن الحمد لله من جتنا حماية الشعب حافظت علينا وشفنا دما گوهزنیه پکی گندن ما کنترول کرن آرامی و گریا هرما ما هر وها آزادیا گوججن و زاروکن ما هاتو بستندن ما بدس خست والحمد لله عايشين بسلام بدهان گند لباشور و روج آوای حسکی جه انجام ایریشن داعش والا بون لی پشتی کنترول کرنا هزینیه پگه لسرانسری چیای عبدالعزیز ولاتین عرب لگندو مالین خوفت گرن همان جزیره اورینت نیوز گندوارین حسکی شر کول در دور باجار حسک چید به تایبت پفچون رژیم و داعش لباشوری باجر بانداورا خال سر ولاتین سیویل دکه وجه انجام گلک ولاتی پنابر دبن شروعین بهتر دوی را پرسینیه دا والله دورا حسك تشكي مستقر تنايه واف قرميل وتقينا چه دبه
كس تشكي ناخذ دستي عالمي دي عالم يبرولو بنابر دبي ودربي ويعني كسي زاني بانه تشتك تني كجمالي خدنا كتون الرفيا عالم قلكي دترسين قزيفة بين تاغي ما كردا جبولو عالم قالك جواناك وجبرد بين تناسير سياري وانات هنني بشف قومي ام نوير دركفن كامي تشلو دركفن سياري مثلا مش خرج انا برافي تشيتر ام خوانا مرتاح نخيو خاصة حرام مفتي لين وقف غزيفاناتي ما وعالم دهجرين ومساري بيرا وزارو ومساري بيجي يعني حياة خوا بسري ام تيرانا كفن وقرميني وبخدي يعني جانا نانتون جانا ومسار بيجيك كهرباء قد بسرمه يعني عم قال لك ايده حالي خراب عالم قال لك صامت يعني عافيه جوار نرفيان وهنا كان طبعا ظروف اندهيلنج برافين شيء يعني حاله تشكي خيال كنا يعني غامض يعني عم تخازن يقدر كيف سرع علامه كي بوضح كا شهي اللي حسكي خلكي ما درفين درن عمودي درن قامجو درن قنداجا خانياش خور كريت كن باجار حسيشا فالابويه هيفيو رجاء ماج بارتي مني ايغو چون كردستان عراقي بارتي مني فيكيج بيدا بارتي انا كسا قول هف بين جيشك خور تشيكن هيزك خور تشيكن هفدو بين جو اف خلكي غوفان هاونا دافي ما وان دحد وان بسكين قذيفتين دورة حسكت كفن والمد كفن أفقشي بشارون إيه نظامين نايد عشن المفتيد كفن نايد عشن هك داعش دافي جيجي أو ديدي أو دعما واندك دعما قنديل دورة حسكت دعما وان شيكادك حتى نجي قذيفة دافي جنما يعني أفي جراك شيء بخدي كس نظام بيك السبب تقين شيء قرمين شيء بيجين والله برافن وداعش هذا داعش شيء نزار بعبع شيء أمنا ما زال يعني ملت الناس خد سرزارو خد سرزارو دقرين زارو لكن قربان زارو خد رافين دهبت النصرة حفت ولاتيين كرد كو أف بودمكج آلية خواه لباجار من بشه الگندوار ادلبه هاتبو گرتن هاتنا سربس بردان نوچگی هانه ما جه باجار عفرینه دا دیار کرن کو حفت ولاتیین دن جه آلية جبهت النصرة و هاتبونا بردان و هین 20 ولاتی لجموان مانه هجای ببرخستنه یا کو صدما کو جبهت النصرة او ولاتی گرتبون کو یا پگا اندام کیوان دیل گرتیه و داخواز جیا پگا کریه دا کو وی اندامی سربست بردن لیا پگا جالیه خوا ماندل کر کو او اندام نل جموانه ده هفهیوینه که تایبت دالگل اوریت نیوز سروک دسته براوانی کانتونا عفرین عبدو چلو دا دیار کرن کو ده 20 و هیوه دا و کورسا یکم یا لشگریه نچار و دست پی بکه چلوانی زمان کو پرورده و هیوه که دوم بکه پشترا و وان لسر ناوندین خواه لعفرینه بلاف بکن و لباجاروکن کو او لینا 5 هیوان دوم بکه چلوانی زمان کو 5 ناوندین وان هنه و اون جنديرس شيء شراء بلبلة ومعبطنا وياك جوان جي نافندا باجار عفرين جي هبه هفدم چلو دازانين کو تانها 65 کسی خوشبو لشگریه نچار تومار کرنه ده داویه دا چلو خواستک بانگ لخورتن بکه دا کو تولی لشگریه نچار ببن نیزی 4 ساله و انجمن اجتماعی کردی هاتیه دامازراندن و تویکو دست پیک دا 16 پارتیان پیک دهات نها نیوی پارتیان وان دروامانه و در روزن و داویه دا جی گمان دهات کرن که هر دو پارتی پیشورو و یکتی جی خواجه وکچنن گلو انا کسا و ببر کروا بچه و چما پارتیان دن حتی نها انجمن خواه یا خطا سیامین پیک آنین آنا و رولا یکتی اجتماعی کردستانی جی دوی باوره دا چیه هون و راپورا شیروان مل ابراهیم جهولیر دمهین ویداویه دا گلک ناکوکیین رخستنیین مزن دناوا انکسی دا تین میدانی تاوی همو پیشگیریا کشهرما کردستانی را جویر دچا لو ما پرانیا کاروی بویا سراس کرنا و ناکوکیان بریا 20 روزان چون هر هفت پارتیین درخستین ج انکسی جبو باجار سلیمانی گلک مشتومری لدوفخوانی و هن گمان هبون کو دبا انجمن سیام به پیشگیریا سلیمانی بدامز راندن لأف هر هفت بارتي ويك ردكن ودبيجن ما دخس لوغارا كردي وغارينن لسركاري وي
ما خواست ام جارك دي دنگي خو بگهن حمه هيزي كردستاني وبگهن جناب سروك وكراعي الاتفاق جارك دي او برولك رابن وجارك دي اف ليفاغرا سياسي وحمه خالي ركفتنا دهوكي جيب ببن جبریا 2 سالان و هاتانها هیوین پیکانینا انجمن سیم یانجی عالی سیه لسر رخصتن خورتا و جواکا سویل دهاتن آوا کرن لینها او رخصتن بخوشی دبیجن بی تفدمی و انا کسی دروجان هادا امنکارن توکاری جبلیوان بکن ظرف گونها امتد و مرحله گو حرکا کردی تید درواز دبی و روشا کردی ناسا محینه گو خطک سیا درکوی سر ساحه او چه ببی د دما دامزراندن انجمنا کردی دا گلکیوی لسروی هبون کو گوتنو هلوستا کردی ل کردستان سوریه بکایک له هر جدا مزراندن وی و هاتنها نیو پارتین و جهاتنا درخستن یانجی وانا خودور خستیا دروجن ویداوی دجی هن گمان نزل الهنا کودبا پارتیا پشورو او یکیتی خوفکشنن یانجی هن کوکینوان به پارتیا دموکراتا کردستان سوریه رهنا راستی هناك ناكوكي وك هرجار في جاري خورتر بون نابينا هن بارتي انجمن دا چي بون راستا چند پارتیک ام جید ناف دبون یکیتی کردی سوری بو ام پارتیا دموکراتی پیشورو کردی سوری هن پارتی دیجی هبون براستی ایگو پید حسیان گو تین دور خستن تین بچو کرند ناف انجمن دا چون هن پارتین کردستان سوریه جبو باجر سلیمانیه هن گمانا لپی خوتینا کودبکو به پشتگیری یکیتی انجمنی کردستانی هن تکلیان بوالات ایران را گریددن قطعا اما نب ايرانيه را ام نرونشتنا وچه جدول عملي ماذا جينا بوغو ام ايرانيه رونن ونما خواست ونوا خواستيا جو افرونشتن شيبن لناف کردن سوریه دهاتا بلاف کرن کو چون هر هفت پارتیان جبو باجار سلیمانیه لسر داخوازا ینکبو دا کو اوجی وکو پککی و پدکا عراقی جبو خو انجمنک الکردستان سوریه داب مزرینا لا حفت بارتي دبيجن نخير ام هاتبون سليمانيه ومدخص هرن هوليري وقنديلجي داكو زختك بكن اللي فغرا كردي فغر السركاري خو لأنا كسي دبيجا نخير اف هر حفت بارتي هاتبون سليمانيه داخواز اللي نكي كربون كوجوارا انجمنك دراب مزرينا لي نكي رين نتابوان كو افغاف هري سري قالو كيجان جوان غوتنا راستا ويد دما بيدا بخو يعني كرن شيروان مل ابراهيم اورينت نيوز هولير پشتی دروژان جوینین کنگره دجبری سوری لقاهره بداوی هات و چافکانی کی باشدار لکنگره راگیهان کو کرد د کنگر ده هفدنگ بون و یک هلوست بون کنگره قاهره ده کاروبارین خواه به آواکرنا کمیته که بناوه کمیته کنگره قاهره جبو چارەسەریya سیاسی در جاندنا نخشاره چارەسەرکردنا کریزا سوری و بلگه پروژه پیماننامه نشتمانی بداوی هات د کنگره دا روزنامه‌وانی اکیدا باشدار کنگر تکسکر کو لسر گرینگیا چارەسەرکردنا کریزا سوری به شێوەیەکی سیاسی لسر بنگها خالن داخویانی جنیف یک کرن اندام شپیل سوری آزاد فیراس الخالدی راگیهان کو کنگره هین بلگه سیاسی ین گرینگ دارکرن وک نخشاره سیاسی کو وک بلگه کلیوگر جبو چارەسەریya سیاسی هاتیه پجراندن کو هنک گاوین جیبجیکر لوی کاری دکنه کو آرمان جوان جیبجیکرنا خالین داخویانی جنیفیه که لگوری باشدارین کنگره کو اف بلگه وی ببد دسپیک جبو هلواستا چارەسەریya سیاسی بو کریزا سوری بله تماشاوان هجا جبو راوستانن لسر کاروبارین کنگره قاهره امنها بری خوابدن قامشت و جوه داره یک جه باشدارین وی کنگره برز فیصل یوسف سکرتر تفگر چاکسازی لگلمه برز فیصل تبخیراتی بولتنما گلو پشتی دسدو 3000 کشتین سوری نهاجی کنگره قاهره بحث چارەسەریه که سیاسی دکه انجامین وی کنگره وی چه بنه؟ برز فیصل خویا کو تلفن هاتیه برین جدر لگل برز فیصل اما هول بکن کجا کدن لی وگرن بله تماشاوان هجا درباری روش میدانی لسوری لگندوار درعی ارتش آزاد دست به اپراسیون رزگار کرنا بالا فرخانه الثعلة دکه و لحمص فروکین رژیم باجار تدمر به موشکین گرماهی توباران کرن در راپور بید آگاهی بهتر ام به هفره تماشا
الجبهة الجنوبية li Rojavayê gundeware derayê hîn toreyên ragîhandinê dane diyarkirin û grûpên Eniya Başûriyên ku bi ser artêşa azad be dest bi operasyona rêzgarkirina balafirxaneya Eselê ya ku dikeve navbera der'a û Swêdayê kirin. Her wisa hîn jê derê meydanî ragîhandin ku li kevîka deriyê balafirxaneyê şer di navbera artêşa azad û leşkerên rejîmê de dijwar dibe. Hevdem artêşa azad xalên rejîmê di hindirî balafirxaneyê de bi bêtirî sed mûşekên girad armanc kir û di encamê de gelek mekanîzmên leşkerî li wir hatin têkşikandin. Ji aliyê xwe ve hêzên artêşa yekemîn yên ku bi ser artêşa azad be, firokeyeke leşkerî ya rejîmê li bajarokê Bisrulherîr rûxandin, piştî ku wan ew bi çekên berevaniya asîmanî armanc kirin. Di heman demê de hevrêzên şoreşê yên bajarê Swêdayê ragîhandin ku li navçeya Esicên pevçûnên tund di navbera milîşya û leşkerên rejîmê de qewimên. Her wisa û li gorî ku halte diyarkirin ku sedema vî şerî ew e ku pirsgirêk di navbera mîrekî pêkhateya Dirzî û efserekî rejîmê li ser veguhestina mekanîzmên leşkerî yên rejîmê bo Şamê çêbûn. Li aliyekî din li bakurî gundewarê Helebê hîn ketîbeyên artêşa azad êrîşeke çeteyên Daişê li ser fabrîkeya çimento bersivdan. Her wisa artêşa azad bargehên Daişê li gundê Sembil û Hûr topbaran kirin. Di heman demê de li bajarê Helebê firokeyên rejîmê taxên şe'ar Ferdû, Sukerî û Mercê bi bermîlên teqîner armanc kirin û di encamê de hejmarek ji sivîlan ku di nav wan de zarok hebûn jiyana xwe ji dest dan. Li gundewarê Hemsê hîn jêderan ragîhandin ku firokeyên rejîmê malên welatiyan li bajarê Tedmur bi mûşekên germahî topbaran kirin û hate zanîn ku çar kesên sivîl ku di nav wan de jin û zarok hebûn jiyana xwe ji dest dan. Her wisa û li gorî hevrêza Tedmur ku sivîlên bajarê Tedmur di rewşeke pirî zor de jiyan dikin ji ber ku av û elektrîk ji dema borî ve hatiye rawestandin. بله تماشاوان هجا جارا کردن اما هول بکن برای خابدن قامش لو بهیوی ما وجاره فیصل یوسف تلفون خو آمده به برز فیصل ایوار باش؟ ایوار باش تو بخیر هاتی وی بولتنه تو یک بشدارین کنگره قاهرایی گلو پشتی 230,000 کس سوری هاتا کشتن و دریجاهی 5 سالان و چارەسەریە سیاسی دامەزراندەی گەلۆ وێ ئەنجامێ وێ کۆنگرەیە vêcarê rast bine. ئەو کۆنگر بخوا بەرپێدانێک بوو ji بۆ مەسەلا چارەسەرکردنێک سیاسی جارێک دی گۆدانێک وێ ببێت بۆ ئەو کەسن ناودەوڵەتی بێ خستن ژواگرانیا خۆ دەینن چارەسەرکردنێک سیاسی بە تەفاوضی کاربن ڕێکێ ببینن سەر ئاساسێ داخوایانیا جنێڤ یەک بێخوین هەرکارنا گۆت وڵاتی سووری دەچێت وێ کۆنگر دە ڕۆژا بەردەوام کرد تمام ئەرێکردنەکە لەسەر و داخواز و بەخۆستن کەسن ناودەوڵەتی و دەوڵەتن عەرەبا و خەلسین خۆ دبینن گۆدانێکی وەضعی ئەقلیم و منطقێ بکەن گۆدوێ چارەسەریەک وەضعی سووری رە بێتانی دوێت ئەس بێژم دەنگ و ئەو و بریار هات دەرخستن میساقێک هات بریارکردن و خارجە طریقێکی بوو هەیە گۆدانێش قیبەل خەلکێوە ئەس زوو تەسەوەر بکەم پێشەرۆژی ژیوێ باش گۆدان ببێ وێ سەر بێسەکنان بن. بله برز فیصل نیزی سو کسین کرد بشداری وی کنگره بون و لگوری راگیهاندنه کود بیجن کردین ویجاره یک هلوست بون و یک دنگ موجی. گلو دنافبر و ریوبری خواستری دا وی او نیشان نیزک بونه که به دا کو باندورا که ارینی جی لروجاوای کردستانی بکه؟ رای دلالی ما و گودار آرد بیجمی ما هر وقتی ما تفرد گریک عالی خود ام ناخوازن چه بن هر وقتی جام خوازن ریکفتن هبه هر وقتی هم خوازن هر وستا ما یک بیب تایبتیجی یا تفایی یا گوت 2012 دا هیوای 11 دا هاتی بریار کرن ام پیرنا ام خودی نجیره تو وقتی ما فرد گریک عالی خونه آز و حتی الکونگر جی ما خوستلم بحضور بن و جه راحتیه بوجی گفت نسبت مسئله کردی نرینه ما هر وستا ما یک بله گلکس پاس برز فیصل یوسف سکرتری تفگره چاک سازی کتش قامش لو گلمه بو گلکس پاس ریخستنا مروواهی آمارک نو درباری هجمار قربانین کریزا سوری دا بلاف دکش دسپیک شورش سوری بتان ها و لگوری و آمارک و هجمار کشتیان 330,000 کسی سوری هاتیه کشتن
روانگها سوریا مافی مروفا د داخیانی که د دهنه حزیران راگهاند گود ناوا هجمارا گشتی یا کسین گود کریزا سوریه دهاتنه کشتن 100,086 کسین سیویل هنه روانگه د دزانین گوش دسپیگا کریزا سوری گود 15 آدارا 2011 تا و حتی انها 130,618 کس هاتنه کشتن دناوان د 11,493 زاروکن و 7,371 جنجی هنه دنافچکدارن آلین لیبرال و اسلامیین مخالفت سوریه دا 38,592 کس هاتنه کشتن دنافچکدارن علیگرین رژیم سوریه دجی 32,533 کشتی هنه جه حزب الله لبنانی 838 کشتی هنه هر وها جه کسین شیعین گوجه دورین سوری هاتنه 3,093 کس هاتنه کشتن هفدم 3,191 کشتی هنه گو حتی انها ناس نامه وانه هاتیا دیار کرن روانگها سوری آماجه دکجی گو چاره نویزا بهتری جه 20,000 گرتی ده زندان سوریه دا ند ناوی آمارا گشتی یا کشتیان دیا چافکانیا نافبوری بالدکشینه سر هبونا 5,000 کسین سویل و شروانین گوجر آلین ریخصنا دولت اسلامی رادیکال داعشی هاتن رواندن و ده بیجه گو او نزان بی چپ سریوان هاتیا روانگها سوری آشکره دکه گو 1,500 شروان و چکدارن جحمو آلین شر دناوان ده هیزینیه پگجی هنه گو چاره نویساوان ندیاره دناو هیزو علیگرین رژیم دجی 7,000 کس نهاتنه دیار کرن درباری هجمارا بریندارین کریزه ده روانگها سوریا مافین مروفا ده دازانین گو حتی انها بهتریج 1,600,000 کسی بریندار بونه 11 میلیون کس جی کو جبرو دار به در بونه پشتی گوری خستران نتوانی یک بوی جوالات جهانی خواست که پنابران لحف بلاف بکن ولات نروژه بریار دایا که 8,000 پنابرین سوری ور بگره و ائتلاف اجتماعی سوری بانگ آوا کرنا دورک آرام لسوری دکه آگاهی بهتل در راپورا بیدا هم تماشا ولات نروژه بریار درخست کو او ارینی لسر ورگرتنا 8,000 پنابرین سوری تا داویا سالا 2017 بکه و بریار هات پشتی کوهین پارتیین سیاسی نروژه لسرویکه لحف کرن هروسا پلانا نروژه اوه کو 10,000 پنابری دوی ساله دا ور بگره و ده سالن 2016 و 2017 ده جی 3,000 پنابرین سوری ور بگره و لگوری کو رادیویا بریتانی راگیهاند کو افریار هات پشتی کو رخستنا نتون یک بوی جوالات اوروپای خواست کو پنابرین سوری لحف پار بکن أيها السوريون لآلیه کیدن ائتلافان اجتماعی سوری راگیهاند کو حمیل هفکرن ناف دولتی و بریارن دسته اولهی ناف نتوی لسر چکن کیمیاوی لسوریه جبور رژیم بیواته بو و دا زانین کو دوی دورک آرام لسوریه ور آوا کرن جبر کو روج بروج ملت سوریه گلک زیانن جانی دده هروسا ائتلاف د داخویانی که در راگیهاند کو دوی کو جواکا ناف دولتی چاره سرکرنک سیاسی جه کریزا سوریه را پیک بینن د مجارکدن د شانده نافنتوی با سوریه استفان دیمستورا د داخویانی که در راگیهاند کو دانستاندنن کو جپنج گولانا بوری و دست پیکرنه جودانه با آلی سوری را و دا زانین کو افدانستاندن د تا هیوا تیرمه بردوام بکن جه آلی خواه جیسی شاهین بردفکا دیمستورا راگیهاند کو اپراسیون دانستاندنان بردوامن و نشان کر کو دیمستورا ده انجام وان دانستاندنان با سکرتر گشتی نتوین یک بوی ده هفته این به ده دیار بکه هیوین دیمستورا هنه کو با آلیین سوری را چاره یک گشتی جه کریزا سوری را ببینه بله تماشاوان هجا بولتن بردوامه لپشتی ناو برکی
راگەهاندنê de diriya hemî alavên ragihandinê de em bi were ne. Her nûçeyek gelek şiroveyan dide. Eger te bixwaze nas bike ji dora te çê dibe. Gulaliyanê Orient News bajarê Girkêlekê. Sadûnisîn Orient News dirbêsiyê. Sîpandêrkiş bi Orient News Swêsra. Şêrwan Mel Ebrahîm Orient News Hewlêr. Ciwan Kurdî Orient News Amûdê. محيدين عيسو اورينت نيوز فيينا. اكرم صالح اورينت نيوز حسكي. Divani Beş Orient News Afrin. إمار كرد أورينت نيوز قامشلو. ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين. ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادي لباجار كوباني. بولتنا كردي د اورينت نيوز ده یەک و بهستیە نەوەک یەک و دیتیە. رێزگارکردنا باژارۆکê Sulûg û hejmarek gundên li Herêma Tilebiyadê û serbestberdana heft welatiyên Efrînê ji hêla Cebheta Nusra ve. Di dawiya Kongreya Qahîra li ser çareserkirina siyasî hate tekeskirin û Kurd têda yek hevdeng û yek helwest bûn. Li Kerkûkê pêşmerge dest bi êrîşa Daişê dikin û Demirtaş dibêje tenê Ocalan dikare banga çekdanînê li PKK bike. دوباره سلاف هفسروک هدف صلاح الدین دمرتاش دیار کرد که تنه ریبر پکک عبدالله اوجالان دکاره ج پکک دخوازا دانینا چکان بکه هفسروک هدف صلاح الدین دمرتاش ایرو بریا کو توی جوینا پارتیین خوابه لبر آواهیا ناونده گشتی یا هدف بر سبا پرسین روزنامه‌وانان صلاح الدین دمرتاش لسر آوا کرنا حکومت که نگود کو او با آ کپرا نابن هفپارا حکومتنا لی دریوان جبو پارتیین دن و دجبریه وکریه دمرتاش لسر پیواجوی چارەسەریە جی آخفی گوت هدف مینا هر جار آلیگرا دموکراتیا پیواجویه و بجی آنینا ارکین خواه دوی واریدا آمده و لسر پیواجوی آشتیه دمرتاش گوت که تن اوجلان دکاره داخوازا دانینا چکان جه پکک بکه. لهێلەکردنê parlamenterê bajarê Amedê li ser lîsta Partiya Demokrata Gelan HDP felkenas Ocay ragihand ku ez bi zimanê Kurdî nizanim an bi zimanê Tirkî nizanim û doxwaz bi zimanê Kurdî sonda perlemanê bixwînim. Oca ji Kurdên êzîdî ra berî 44 salan ji Batmanê koçberî Almanya bû, feleknas li Almanya ji dayîk bûye û zimanê Kurdî û Almanî û Englîzî zane û berî niha du caran bû endama Parlamentoya Ewropa. Siyasetmedara Kurd Leyla Zana di sala 1991 da bû parlamentoya bajarê Amedê û bi Kurdî sond xwar û wê demê pirsgirêk mezin bû li Tirkiye. Koşka Spîya Amerîka û daxuyaniyeke deragîhand ku serokê wî welatî Barack Obama fermana şandina 405 leşger û pisporên leşgerî bû Iraqê daye. Li gorî daxuyaniye dê wê hêza nû tevlî her hezar an 3100 leşger û pisporên din ên Amerîkî li Iraqê bibin ji bo perwerdekirin û amedekirina hêza artêşa Iraqê di şerê li dijî rêxistina Dewleta İslamiya Radîkal Daişê da. Herwiha Obama fermana şandina çek, kelepol û keseretên sereke yên leşgerî bû awayekî bilez bû hêzên pêşmergeyên Kurdistanê û Erebên Sunna daye. Di wê hêza Amerîkî de li rojhilata parêzgeha Enbarê ye ya ku bi dawiya meha borî de ketiye destê Daişê da bi cih bibe ji ber ku biryara perwerdehkereke leşgerî 25 kîlometr dûrî navçeya şer pêkbîne. Pêşmergeyên Kurdistanê êrişên bû ser Daişê li Kerkûkê dest pêkirin hatin niha jî ku çend gund rêzgar kirine. Îro 11 Hezêranê hêzên pêşmergeyên Kurdistanê li bajûrî bajarê Kerkûkê êriş li dijî çekdarên Daişê dest pêkirin. Li gor ku medyayê de belavbûye hata niha çend gund li derdora komelgeha Sedem rêzgar kirine ku komelgeheke niştecî bûye û di serdema rejîma behs da hatiye avakirin.
ده حزیرانه و دو دم جدا دا داعش ایریشی سنگرین پیشمرگیان لباجار شنگاله کرن لبله هر دو ایریشی نوان جعالی پیشمرگی و هاتش کناندن. یک جه فرماندارن هزین پیشمرگیان کردستان لانیا شنگاله رائد برخوادان زیباری راگیهاند که ده ایوار هفت و نیف جگدارین داعش لتاخا حی ناصر لکوشک اسماعیل بگ دناف باجار شنگاله دا ایریشی سنگرین هزین پیشمرگی کرن. لبله پیشمرگه زو برسوا واندان. نافبوری آشکره جی کرد که ده برسفدانیا پیشمرگه دا زیانک مزن لداعش هات دانین و بهتری جه 20 جگدارن داعش هاتنه کشتن. روشا پنابرین ده خرابتر ببه پنابرین روجاوی کردستان یین کل حریما کردستان بانگل جواک ناو نتوی دکن که آلیکاریا وان و حکومت حریما کردستان بکن. پنابرین روجاوی کردستان لدهوک دبیجن که آلیکاریا ریخستن جوان را کیم بونه و جبر ویا کیچی جیان وان دجوار بویا. یک جه پنابرین روجاوا دبیجه که آلیکاری جمره نهاتیه کرن و قط بویا. هر وها آو و کرابجی هاتیه قط کرن. پشتی شر سوریه و تکچونا روشا روجاوای کردستان هجمارک زیده لخلکین روجاوا بر خودانا باشور و هجمارک کامپ دا بجیه بونه. نتاون یک بوی آلیکاریا وان پنابران کر لپشتی هاتنا ملیون کنیف جه کشبرین عراق و ریخستنا ناف دولتی هشاری دا که او نما کار آلیکاریا همو پنابران بکه. پناهگاه مشتنور لکوبانی هاتا آواکرن جالی ریوبریا خواستریا کوبانی دا او تا کسین مالین خواه ویران بونا آنجی بونا موزخانه تیدا بجی ببن. تیزانین که تانها 300 چادر هاتیه وگرتن جه اصل 1000 چادری و تیدا سمالی تنه بجی بویه. لسر روشا و پناهگاه نوچگیهان ما ولات بکر افرا پرجماره آمده کری ام بحبرت همشک. پشتی بداوی بونا شر دهندره کوبانی دا دنابرا هیزن برکان الفراد و چکدارین دولتا اسلامی و ده انجام دا ویران بونا پیلک مزنج باجار کدگ هج سدی هفته ریوبریا کوبانی دست به آوا کرنا کامپکی کر بناوی مشتنور لناف دارستانا لروج آوای کوبانی پلان سازیا پروژیا و کامپی که 1000 کن تداوره وگرتن دوری سیسد کنی منها حاضرن و چه گرگ بامکانن جی حیا هزاری چیکن بما انه قراض قيشي هي ايش باكر مثلا قيا البلا كوني مي باي مرباتي شهيدان او قرفاننا دوري صحه زرن وتشيجي هين قرق بامكان تشيكن ده تخمين كرن کو بهتري 3000 ولاتی وگریا یا کوبانه له هجمارک جوان آواهین وان هاتنه ویران کرن و هجمارا دین مال وان کتنه پلان سازیا موزخانه لور ریوبریا کوبانه هول دده تاکو وان کسان دوی کامپه دا بجیبکه تاکو چاره سریاک جوان را وره دیتن خونی ما دو عشاقاتوندم اما دا کامپه رجیستنه درگه تا امتی داره تنه مجبوری هم وقت نبره پاچ شلبیمه زانی از نشتم اشوم شوم خونی خوازانی این خونی مثلا سبب نه اوه نه اوه کلمه میگی ببرده میتونه میگی دزینه زانی اگه ما بی آف دبی نه بی آف دبی اگه کدر لوی کامپه هر مالباته که دو چادر جرا آماده بونه کمیتین آلیکاری پیدیوی انجیان پیشکش دکن لگوری درفتین هی وراد جي هو تخورن تي هوش أصول تي جوران تي جلتينن قاضيتنن جيه تشتغل من محتاجين جيتي بس نهو كهرباتنا هيرو دا 15 نزل برام دوی کامپه دا بهتری سم مالباتی بجی بویه دناوان دا او مالباتن کج گندن گری سپی گهشتن کوبانه و تانها 300 چادر هاتیه وگرتن ریوبریا وی کامپه چادران ده او مالباتن لگندان ین کو آواهین وان ویران بونه دمینه هولدانه که جمره و بریا کوبانه تاکو او کسین مال خو ویران بون دوی کامپه دا حمبیز بکن لی دمینه ارکی ریخستن ناف دولتی تاکو آلیکاریا پناگه های بکن تاکو ولاتی جه خواتی دا بگرن ولات بکر اورینت نیوز کوبانی جودکارن باجار درباسی دست به چنینا جه و گنم خواکرن لی و تاوی باشبونا موسما ایسا لی جودکار راستی گلک پرسگرکان هاتن یک جوان چاوانیه فروتنا بر همه چاندنیه در راپور رودی چولی دا آگاهی بیتر.
موسمê çinîna ceh û genim li bajarê Dirbêsiyê dest pê kir û li gorî barana îsal mûsim pir baş bû. Lê ew pirbûna mesaheta çandiniyê pir kêm bû li gorî salê çûnê. Tevî wilo cotkar bi deraseyên xwe daketin nav erdê xwe û dest bi çinîna xwe kirin. زراعة إيسال مناطقي جزيرة بكامل هاتي شادن جنم وجهة كيمة عالمي كيم شادي جنم سبب ظروفي يعني سمات النبو برضو عالمي كزبرة شكري كمون شكري فول شكري نيس شكري موسم مقبول يعني موسم مقبولة يعني سري دريني خارجي فنب المواد متوفرن مواد متوفرن إجا هفيا مهن دريني فبن أب مواد فان مزارعات درباسي كل سنة عراقي بدرباسي دريا تركيا درباس ببن تevî başbûna mûsim lê cotkar rastî gelek zehmetiya hatin yên herî giring ew e firotina çinînê û kêmbûna embûr û yedekê deraseyan û her wiha kêmbûna xortên karker û ya dawî mabûna kayê di cê xwe de. بخدي إيسال وقت بيجي عطلة ما بربون وعمال تنبون وبشكل زحمة يعني قطعة مطور بمرلي خص قطعي قش ما إيه تركي سوار كرن قطعي وقت تنبون قش أبي إيه تجاري يعني وبخدي عمال بدس مناكفن عمال بدرك يرتناني وبيشتي قام هاتن شوي شيري تفهم كر بخدي عمالي مجي هفالا عمال دقرتن اسبوع عسكريه مطلوبه عسكريه بون وعندها تخصن دبرن عسكريش زحمتيه مجدود مدرسه اني سر فيزا دي از فكرم كازيفي كاشلو بفروشم ازيفي قال مكابه مفيده ناسكر تكاليفي في عرضي طبعا تابي انتاجي بريش البسي ورقي 25 ورق ايرو مبسط 5 ورق افشل انا كريم سيرو شارو 5 ورق افشل وبرز العرضي سبب كي سبب ريقش قلتلينش برداعش بين تاج راج نفس الوقت قال نمجولو بێگومان موسم دمەترسینێکê de ye bi seba dorpêçkirina Daişê ji herêmên Kurdî got ew nahêlin derbasbûn û derketin çê bibe. Tevî got mûsimê îsaliyê ceh û genim li gorî cotkaran got ew wek mûsimê heştê û heştan e ji aliyê pirbûna baranê ve lê pirsgirêka herî mezin li pêşiya wan ew e got firotina çinîna wan berê wê bi kuve here. Rodî Çolî Orient News Dirbêsiyê. Di dawiya bultena me de dubara kirine sernûçê. Rêzgarkirina bajarokê Silûg û hejmara gund li Herêma Tel Abyadê û serbestberdana heft welatiyên Efrînê ji hêla Cebheta Nusra bû. Di dawiya Kongreya Qahîra li ser çareseriya siyasî hate tekezkirin û Kurd tê de hevdeng bûn û yek helwest bûn. Li Kerkûkê pêşmerge dest bi êrişa Daişê dikin û Demirtaş dibêje tenê Ocalan dikarê banga çekdanînê li YPG an li PKK bike. Belê temaşevan hêja em giştin dawiya bultena îro heta bultena siba her şad û bextewar. Canda tu gul bab çanda te sozek ve rojahanda şevcu cani tu nahati ezmam hayam lebanda canda tu gul bab çanda